moi wa mo Africa Radio Television re boetse re hlaela hape hle mothemotle o tla hopola hore re mona lekgotleng la setjhaba mo mmuso o neng o teka dikgakanyo tsa ditjhelete tsa mongwaha wa 2023 le 2024 pela ka kwano ke sentse ke na le data ha ntse re le ka thoko ka mona o bua ditaba tse di tse ngata jwale ke ga gempe re tle go utlwa gore na e ka ba bona ba bone ditaba tsena o tswa ka mona ka lehlakoreng la bohanyetsi ha ile hantle a gore ke tle ke mo amohela kutlo gona maikutlo ha ke a fe mohlomphei re a o amohela phutsalatsong ya mo Afrika ka nnete ke a itumela hle ngwanesi ke a itumela ntate la Machesetsa Basotho ke bana ba ile ba lebella ntate dikgakanyo tsa ditjhelete tsa mongwaha ona o tswa ka lehlakoreng la bohanyetsi ntate na dikgakanyo tsa ditjhelete tsa selemo se o bona di fihletse tlhoko ye wena o no lebeletse gore ke tlhoko e kgolokgolo ya Basotho selemong se Basotho ba rekiseditswe moya ba busang ka sheko ba ile ba ipontsha le batho ba tlo pholosa Basotho dinthong tsohle empa ha mametse budget ena o hlajwa ke ditlhong engwe dintho tse kgolo tse etsaetseng budgeting ena ke hore tjhelete ya lino e bitswang recurrent budget e eketsehile tjhelete ya dintlafatso e bitswang capital budget e theohile mmusong o fetileng capital budget ya rona ya di-project e ne le 6.7 billion bana ba ka shekolele ba babusi ba etse 6.3 billion e le re theohile ha tjhelete ya recurrent ya lino e nyoloile sekgahla sa theko le inflation rate ke 8.7%. Batlanka ba mmuso ba bitla ba nyollelwa ka 2.5%. E theoha ho 5% eo mmuso o fetileng o nong o fane ka yona. E leng hore ka bokgutshwanyane ntate tseo Basotho ba neng ba se tshepile hore tla ba phetoho ya maphelo a bona ke bona ka jwale re tlile ka pitseng e belang mafura re kene ka mollo hobane ka nnete ke dikgakanyo tse phoqang ka mokgomakatsana empa hona le taba e kgolo ke batlang Basotho ba ele hloko boholo ba babusi ba ka sheko ke bahwebi ba ka dimmaeneng letona la ditjhelete le ho kgohlela fela ha kgohlela ka dimmaene hona re fumana tjhelete e kae na re ntse re fumana e feletse empa di-sector tse ding o buile ka tsona hore tjhelete e bonahala e dutla matsoho empa di-mining ha thetse sena se bolela hore the mining sector e hapuwe ke babusi bana ba ka sheko ba leng bahwebi ke ntho la letona la ditjhelete le sa buing ka yona e le hore ka nnete it's a bad budget haholo ha e fitla ditabeng tsa infrastructure hobane ntho e kgolokgolo hona tjena ke hore e ne tshwanetse be bonyane infrastructure e nyolohile but e theohile jwale ka ke bolela hore ya selemo se fetileng wa 6.7 billion ya selemo sena 6.3 billion so recurrent goes up ya hodimo capital budget goes down then ke mathata ha o le jwang ya bobedi ntate e kgolo eo Basotho ba lokelang ho emamela ho letona ko o bontsha bothata bo tlang pele ba economy hore growth ya economy tlo ba nyenyana haholo sena se bolela hore di problem tse matona ho hlesa la ntsa bua ka tsona wage bill corruption statement sa meletona ha o ka se sheba wa sheba santa de majoro santa de likitiketso sa letona sofonia copy and paste e le go ha gona letho le letšha ha hona letho le letšha le etsaetseng mona a go jwalo ntate ntate Machesetsa ha ke tsebena o ka phethela ka hore moholo wa Basotho ba rekiseditswe moya ke a leboha ntate dikgomo moi wa Africa Radio Television ke monghadi Machesetsa Mofomobe ha fana ka puo ya hae o re Basotho ba rekiseditswe moya e re tle re phethoe re bone hore re tla fumana o fenye re ntse re utlwa mekgahlelo e fapakaneng ya ditho tsa lekgotla la setjhaba ke tlanka ba bang ba babedi ba bararo re ke re utlwe gona ha re kenella tlase ka re ho mabato wa ka mane na ditlhoko di arabetswe dikgomo